Om Swastiastu. Inggih, suksemantu galasan kepai cering pesekian titiang. Saya dah tuang yang titiang. Aji Weda selaku guru bahasa Bali ring kelas 10D. Taler timpal-timpal kelas 10D sane tresne asihin titiang. Ringgalai sani becik puniki, titiang ni putu Budiastuti saking kelas dasede. Persida ngaturang video ngwacian puisi Bali Anyar. Puisi Bali Anyar sani mamurde. Megae dicarik oleh Iketut Sudiarte. Sesai tiang kecarik, nulungin bapan tiangi megae. Nulungin ngaritang sampi, mangde sampinge gelis ageng. Yen sampun sampini ageng, pacang ado. Jinahne tumbasang malih godel, sisane tumbasang penganggo. Yen bapan tiange kecarik memule padi, titiang nulungin. Disampune padine kuning, titiang sareng manyi. Inggih, wantas kadi asa punike sane persida aturang titiang, kirang langkung titiang lunas pengampura, titiang tutup antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.